Tong, lihat tuh banyak pohon pisang. Yuk kita main mainan yang lagi viral. Main apaan boy yang lagi viral? Itu yang nonjok-nonjok pohon pisang. Salam dari Pinjai nama mainannya. Ayo 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 ayo. Tong, siapa dulu nih yang mulai nonjok pohon pisang? Kita sweet aja boy, yang menang jangan duluan, oke? Oh no! Boy, boy, bangun boy. Ah, payah lu, nonjokin pohon pisang aja, lu yang jatuh. Aduh Tong, Tong, tangan gua keselio nih Tong. Aduh, panggilin tukang urut Tong. Kalau enggak bilangin babe gua nih, gua minta bawa tukang urut Tong.